Kiwanja-ini kia ngari cia matatu mwena wa Kahawa Sukari Ruiru nikuo maabitha a kanjo ya Kiambu, matereba, makanga, borithi na MCA wa wodi ino Kennedy Odhiambo marang'ethanĩire magitetia ikinya ria SACCO imwe njeru kwambĩrĩria gukuĩra kiwanja-ini giki. Alete magari huku kufuruga hawa wote wako hapa nyuma yao ni madriver wa matatu, na hapa pia Kahawa Sukari ni small estate. Watu wako na gari 86 vehicles ambayo hata watu karibu 50 ndio wanabeba. Ikiongezwa 20, hakuna parking, hakuna stage, hakuna hapa Kahawa Sukari vile lichorwa, hakuna stage. So tukianza kuweka gari 20 hapa na hiyo furugo watu watakufa hapa. Matereba aria makuagira haha maugite kiwanja giki ni kinini kuria gukoragwo na muhatikano o muthenya. Oho magitetia ni gukorwo thiteji ino ni irabatara kwandandurwo na kugathikwo indo cia kuhuthirwo ni muingi ta cioro. Nituretigira nundu wa security andu wa Kahawa Sukari, nituretigira ngari nyingi irete jam, na nituretigira turadutithania na andu tutaramenya ni yakuma nako. Tutakuwa na control namna gani? Watu wameanza kucomplain hapa. Juzi mtu aliwekwa dawa hapa on a Sunday. Apparently came here complaining. Anasema mtoto wake aliwekewa dawa Jumapili, akanyang'anywa Biblia na simu. Sasa nikamwambia SACCO zimekuwa mingi, mimi nitajua ni nani. Tondu hari hanuka atakioro. Tondu gutire kioro guku, gutire ki andu meteithagio haria to hati handu hange kioro ki haku. Kioro ki hakuhi andu mathia mageteithĩrio ro hau. Riu makienda SACCO ino irumirire mitaratara iria ibatie nigetha kwambĩrĩria gukuĩra kiwanja-ini giki, na makienda makirwo thiteji barabara-ini ya Sukari guthie mwihoko. Nginya barabara ino ndiri stage wa kuiga andu. Ngari citu cigaga andu bara. Koguo barabara ino ri in fact ona kono yongererwo, this is quite a lot to be done. Tiona ni tugucoka muroreri ikaka ni kabara gatigitwo na kabara gaka ri niko andu moragira hindi ya jamu ya neneha. Tondu jamu haha inenehaga ugaikara nginya mathaa meri haha ungegakinya mwihoko anete no kilomita 3 tu. Matereba na ene ngari iria cikuagira thiini wa kiwanja giki gia Kahawa Sukari maugite matire na thina na kurehwo gwa SACCO ingi no ikorwo ikirumirira mitaratara iria yagireire. Ino ni ceceni ya Inooro TV Kahawa Sukari, na nie njitagwo Moses Ngige.